Bayel kush tayo tan Dios pisil machatik ayik tabahlo milal. Hayun lahya tal te ip tools ni chance cuenta yun pisil te machatik yashunik mabayash ayik. Yamish kusha hicks bahtel kinal. Como te diose mahauk lastikon tal snich an tabahlo milal yun te ayabe castigo yun smulik te machatik ayik tabahlo milale. Pues ha lastikon tal snich an yun te yas suehtes veis kolel te machatik ayik tabahlo milale. Bayel tatul answiniketik stunuhik te kahwaltike. Yotik yakiltik te binutil ais koblal Cristo ta San Lucas. Yaxtsiba ba tahun Teófilo te wenleka ta winikile. Skwenta un hichmeya kana be shans kwenta il talek ate bintik at bilat anope. Tek alal ochem ta ahualil ate César Augusto ta Roma sok Herodes ahualil yun Judea. Dios lastikon te chula bat Gabriel ta Nazaret bahtiula tai achish Marias bihil. Halbotiun te chula bate, Mashiwat María, Bail yutzil yo tanaguun te diose, yo tik yamishha chawal, Jesús mes bil yashkota guun. Pero las hak te María, binutil ay a te hicheshkota pasele melel mayuk mamalalshi, Halbotiun te chula bate, Hame ya yun taya te chula espíritu eso, Hame ya yashinta serta yuel te diose, Hayun te chula lal yash ayines nich an Dios bihil yashkot. Hichora tabel te María, toch bael tach Pamlum ay tawistikil tas kinal Judea, toch goel tas na Zacarías, och bael tas batvel tante Elizabeth, dulan kopoch la yalvei te María, sabilat lokel tayolil ansetik yun bael yakawich bendición, sok bael yichoch bendición te alal yakawalataye. Kopoch María, yamekita muk sokotan te kahwale, sokbayal me yutzil kotañun te Dios te akol taiwanes kune. Patila hial tulan mandarte mukul ahualil Augusto César, te yash och ta censos pisil te ans winiketike. Hayun spisil te ans winiketik batiak sbaik ta otse selta censo, te banti lumil cuente inbil ta tulutule. Hich te José bahta Belén, batiak sbata otse selta censo sok te smakbil anse. Mayuk lastaik ta mahanel na, hanash lastaik ta mahanel na wakash. Tanopol ti lum Belén, ay machetik yaxkanan ta bels tuminchihik teya. Yaxheltik lan bels baik tas kanan ta yels hunal akabal. Repente anas chikinak tul chula bat yun te kahwaltike, ulstiltes bahtas toholik, bayel shiwik yun. Pues intonash ya yinel ta antiguos lumal David te kolta wane hagunike te kahwalti Cristoe. Hich ora bahtik ta Belén, kotstaik te a te María sok José sok metzeldas kanoa wakash te alale. Kalala hilik, las pukik ta halel te binutil ais koblal te alal halbot ya yike. Kalal tsakai washake kahkal ya yinel te alale, la hiabiki circuncisión. Jesús bihil, hichnish te binutil halbotik yun chulabat te alal mato ayuk tas chut atisnane. Te Simón, aita Jerusalén a, tokyo tanta winikil so junio tan chunek te diose, yaksmah libel te bin ori ashtalik ta kolta yele, cuento inoti un te chul espiritue. Yo tika wal.
Hun gotan yashwayish baketal, hish te binutil abalbe hone. Como la yilish sit te kolel, te lawetes beish spisil answinketike. Alals acai ta pasel unix pisil te bintik yalo ta mandaliletik te diose, sutik shan bahel ta Galileak otik ta slumalik ta Nazaret. Jujun habil yashbahtik ta yilel kin Pascua ta Jerusalén te smesta te Jesuse. Te kalal ayish lacheb ya bilal a te Jesuse, moik bael ta Jerusalén ta ilkin, ichnish te binutil yaspasuranik jujun habile. Kalal ashtekine sutik bael ta ora, pero hil ta Jerusalén stukel te Jesuse. Te José sok te snan te Jesús, mala hilik bantihil. Yoshe balish kahkala, kotstaik ta templo, hukul ta yohlilik te pihu te suanehetik yun te mandariletike. Halbot yun te snane, biyun hichla pasbotik, Jesús hichla yal, biyun yak alehonik, yumbal maba naohik te yaskante ha yakatilimbe ya tel tate chiskobralik yun. Schokeki suhtel talum Nazaret, te Jesús yantiki lels vigilio tan, sokskeche tamukubel, bebe yichbe yipio tan tas cuenta Dios, soktas tohol answiniketik. Has coblal Jesús te binutil kushach te tzibabil ta San Lucas. Yo la juneval habil yichbeya tel tamukul ajolil a te Tiberio César, gobernador ta Judea, Poncio Pilato, soc Herodes ta Galilea, soc ta sacerdote Ana soc Caifás. Te Juan Bautista behen ta titiha Jordán, la ya tilin yalel te akayak sbaik ta abel yichikha, sok akasutes yo tanik yun smulik, hich pasbil perdon yashkota. Hich nish te binutil tzibabil ta Isaías, ti halguane yun te Dios. Hich laskop te machatulan yashkopok ta hochol kinal. Chahpan beyak mesbeh te kahwaltike, han beyak metalek. Yame yich bu tiklanel ta bandlo mahtik. Sok yame yich top el wits tikil sok tseltik. Te banti mato huk te behe, yame yich tiklan to hop te sel. Sok te banti chuhkul te behe, yame yich tiklan pahmanel. Pisil me ans winiketik, yayil sitik, binutil ay te kolel yun te Diose, te shite Isaíase. Hasun balesh kohem te tiawal chanetik. Hich hokobot yun te cristiano etike. Biya kutish bakot ka hiche. Te me ay chapak tak ue, abiyah pakuk euk te machamayuk yune. Hanish hich euk te me ay tsobo la we la wuchel de hate, abiyame te machamayuk binyas we. Sok ay talyaks bahik te abiel yich ha te kampatanetike, la sok obayik te juane. Maestro, biya kut bakotik shihik. Mamek ashemuk shek anik a te binutil halbilak anik te takine lahyut. Tal ta hoko biel yun soldado hetik. Binya kut bakotik chihik. Las hak te juane. Mama yuk bin shapok tak akalik. Sok mame shaleh beis mulyan. Sok tik anik mea te khayeb yakeshta tohele lahyut. Te cristiano etik ba tayotanik snael te mha Cristo te juane. Hayun te juan hich lahyalbei te answiniketike. Te hoone hanash katel te yakabiesh awich ikha. Yante machatalel yak kashem hich yuel astukel. Ni hauk antuhunu kon yun stil bielsk up steps tukel. Hame ya yabiesh awich ik te chule spiritu sokak. Sako hish tas up te swel yuhibal yun yash ochik ayish te bimbusul ta amak yune. Te site trigo he. Yame yotes ta yawil.
Kohtal te chul espíritu, sgeltas sumutilel, ultas cuenta, copo Dios ta chulchan. Haat nichana te bail kushata kotan, wenle kotan au un shi. La junebs chawunik ya bilal ate hach ta atel te Jesús, te kuibil te has nich ante José. Kala nokta yo tante chul espíritu hach bahel ta Jordán, ikot bahel ta hochol kinal yun te espíritu. Chawinik ak alte ayin a, teiko ta tzahel yun ate pukuje. Halboti un te pukuje, te mehats nich anate Diose, kahtach te sa ta waja y ton inish chikohe. Pero las hak de Jesús Tsebubilta sun Dios te maha oknashiash kushah cristianetik yu un te waje, hayash kushah answinik yu un spisis mandarte Diose. Halboti un te pukuje, ya me kaba ta unta eso que ya me kaba ta waibe yutzilal ini, como hon abilon ta cuenta, hayun te macha ya kanya kabia ya shuya kabei. Te me yaka chun tayone, sok te me yaka kehanaba ta tohole, spisil me yakabat shi. Locanli Satanás como tsebubilta sun Dios, te hanash aita chunta yel te kahwatik Diose. Patili kochan bael ta Jerusalén, kota te canel ta hol templo. Te meha te snichanate Diose, choja kuela ba kiltikli, como tzibabil ta sun Dios, y alastikon tal chula batetik, y alastal slata ta stanskabik. Scuente yun maviash kota lagina gokta ton ashis koblar. Halbi hilel ta sun Dios, te mameshe la watas tohol te kahwatik Diose. Te Jesús ba chanta lum Nazaret te tabantimuku ba chele. Alaloch bael tabantis lumal, las patik lambe yo tan te ans winiketike. Las pat yo tan tul tutachish. Lek balayat Jesús. Kalal ta yora el kusho tan och bael ta sinagoga. Abotas captes un Isaías te antiguo jalwanej yun te Diose. Las jante hune, las tahte binti kits ibalambile. Scuenta inejon te espíritu yu un te Diose, como yak viejon katel ta yal biel achkop te pobre tike, stiko nejon tal ta skolta yel te machatik ayik ta melotan, ta yal biyel binot il yashu yashkolik te machatik ayik ta chukel, sok ta san biyel sitet o sitetik, ta yak el ta libre te machatik obos bahik, sok ta spukel ta halel te las tai shorail te kolele. Yo tik otis ta pasel ta toholik te bintsibebil ta sun te Diose. Halbot yu un te Jesuse, aywan hichaka walik, te me posta iwanejate posta ya me abakil dikiche.
te hai bitikue ma wons pasel da Capernaum ya kaitik. Hich ni mesh apasli talumales chiesh wan kuun. Hamalakal viesh mayuk tulukal wanej yun Dios te yashichota muktas lumale. Kalalaj yalvel tas tohol te ans winiketik, te Mesías te tzabil yun Dios tas kolta yel te lume, kanchohi koel ta tontikil. Pero que el sitik a, hasta yo lilik te Jesús va. Koba el talum Capernaum, te aita esquinal Galilea, ta jujun yora il kusho tan la hiay pihuk te suanek te ya. Chiknah tabayuk te cuente imbilik yun romano etik, hayun yo tanik te hayash akotik ta libre yun te Mesíase. De Jesús las tay amigo ta Capernaum Simón Pedro vigil, las cambei te akukshakot mohel tas barco, hichuk shite Pedroe. Teiwan a te ans winiketik las kanik te akuksh, shalvotik skop Dios yune. Aiche winiketik moek baltas copon el Dios ta templo, fariseos o campatante yane. De fariseo las copon Dios. Dios o colawal yu unti bentil mahichukon te benotil te yantike, te elek etike, te machachopol yotanike, sok te ansiwihetike, sok mahichukotan te benotil yotan te capatan ine. Che vuelta ya como el tajun semana, sok yakak te 10 mue, shitakop. Te campatane namaltek el coel, mabalas can las toy moesita chushans tukel, las pak o lanstan las yal. Dios kushta ya wonte binutil hoon te mula wilone. Yakal biesh deja libre aishun smula sut bahel, tasnate campatane, como te machatoyo ya yaks bay ya meshpek anots tukel. Simón 26 ochel tamarte a barcoe otsataha te atsakochaike. Maestros, hunalish ah kabala te hotkotik, pero mah kohtuk chay la tsakotik. Pero como ha tamandar, ayun ya kotse shan tamar te tsakochaye, shi. Jacob, Yohanan. Tzin tonash yotzes vela, no ta ipal chay, yak antuchuk yuun te sakochayke. Hich las vech kaptayik tal te smololik ayik ta yan barco, scuenta yun yashtalik ta kolta yel yuun. Hich talik, puls nojesik ta chays che balte barcoe. Jukute ma shmul, ta ha yuun yalal te chay te sbarcoike. Te Simón Pedro alalajilbei te yuel te Jesuse hichlayal, ikitayagon hilel, kahual melel hmula wilon te honeshi. Mashiwat yo tik top ans winiketik yashkoat. Laik tahtohosok ayawaik hichme ya shkushahesh, laik te kahwaltik te yatoshu talel, sok ikate nopol aye, te mach achopol yo tane sok spensar ak ayik tahilel. Sute sawotanik tas tohol te kahwatike, hichme yasnabe yesh yobolil abaik a, map isbiluk yutzil yo tantas pasel perdon.
Ora talta coponel yun Jairo, te yicho ya telta tsowauta sinagoga. La yalvi wokol te Jesús te akuxhokin baeltas na. Yun chamelish tip tulian silnichan lache donashia bilale. Hichko tahal biel, chamish tawan sinichane. Hich la yal te Jesuse. Mashiwat akamelek chun helawatan hich mieshkol te anichane. Kalalkot Jesús huyetik taok el. Mash okesh ma chamenuk wayal nash te achishe. Hachan tut achish. Chamyo tanik yun. Como tik yun te Jesús te manchu que es pukik tahalele. Ak beyaik sweel sok mamesha pukik tahalel. Pati lok bael te Jesús, la gil tul kampatan levi, hukul ta colectoría, tabante yas tos patan spisil ans winiketik. Jesús ich la yalbey. La tunawon. Patil ba tawits de Jesús, schunal kabalas kopon Dios teia. Kalalsaku kina laki tiklantal tas el technopogele tikione, ot sala chaitul puk opatik sibil kohtiun. Simón te Pedro Jans Vile. Andrés te Yitz Inishe. Jacobo. Te Juan. Felipe. Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo Tesnichan Alfeo, Simón te aitas cuenta partido celote, Judas te yitzin Jacobo,
Judas Iscariote ha telajiak tamilel te Jesuse. Te Jesús la gil bael technopogele tikiune hichlayal. Bayel me abutzilik te pobreche como jame awawil yeshko te bantiyak ta pasau ta mandarte Diose. Bayel me abutzilik te ayesta winal como llames no te sveyesha chutik. Bayel me abutzilik te yakalesta okel como llames se hinesh. Bayeluk me abutzilik te ayesta contra el yun answinik. Te me las tayorael te hichkota cuenta que hameshana ek te lanis contrainik ate antiguo halwanehetiki un te Diose. Ay kulek te yakskame bels patan tul pobre te mashus tohvele. Pero ich layal te Jesuse. Kole hetik hanash me kole halik te haibin ayawolik ta oraini. Yama wila wokolik te nohe la chutike, yama wila wokolik te yakalesta tseeje, yama wila wokolik te wenleka koplelik yun answiniketik como hich las pasik te ame atatik lex koplal yunik te lotil halwanehetike. Pero yo tik kushme shawai tawotan te acontraike kushta yame te machatik yastiti otantayesh, cambia ik me bendición tas tohol te machaya ista koptayesh, so kopon beek Dios te machatik yasle esta kope. Te me yashmah botata choe. Aka mesmah bat cheval. Te me ay machayas pohbat te atzotse. Aka bal ek te akue. Te me ay macha ay bin yaskambate ak beyame ta ora. Te me ay macha ay ichbat bael te bin awone mamesha kambe suhtel. Te bintik yakan yas pas biyeshte yantike, hane mehicha pas beik. Te mehanash kosha kawai ta wotan te mache kosha ya esta yotan, bina wutzil yakataika, como hisnish pas eok te mula wiletik. Te mehanash yaka kosta yik te machatik yas kushutaish euke, bina wutzil yataika, como hisnish pas base bike eok te mula wiletike. Achik ta kopion te ans winiketik, binutil hus sakbela, binutil hus kopombela, keshawan yun te hichuke. Yameskante kosha kawai ta wotan te machatik yas contrainesh, ayame kosta iguane, akame ta mahanel biluka uun, aunque mayo sol yasut potesh. Wentus bila mahtañas ak potesh yun, so kichme yasnich an yashkoesh ate Dios aita chulshan. Como hich yakspas bestukel tehtatik Diose. Mamesha leves mulians cuenta yun mateya kata mulik euka. Mamesha watay bes mulians cuenta yun mash atayot amul euka. Ayuk me perdon tawotanik yun hich me yashpas botesh perdon euka. Ayak me mahtantes wane hich yak awichik mahtantesel, wens akal, wen tembil, wen nogel, so kwent okol te mahtanil yawichik. Como hichipal yash mahtantes wanesh, hanish hichipal yash mahtantes otesh euk. Te mach atzosite, yabashu yas tohop testabe te mach pahal tzositzoke, maval pahaluk yash aitach ensok. Aichtul ans ich layal. Vaya yutil te macha las bola te sok te las chun te sate. Mahichuk ha vaya yutil te machatik yayak tayotanik te skop Dios yayaike. Tul fariseo Simón ich layal. Kotanuk echnabes ba te winike.
Achuneh bal teha te Mesías te ayalike. Te fariseo la yik taguel te Jesús. Och bahel te tasna te fariseo kotsukan sbah taguel ta mesa. Hul talok el tul ant te malekux kushlehale. Pinyak spasveli shik tas hokovel svaik te ants winiketike. Te fariseo hichlayal, te halwanehuk Dios ay winik ini, yasnabes ba te Mulawil ans te yakta pikbel yok yun te hichukesh chi yun. Te Jesús hichlayal. Ay binya kalbat Simón. Ay tul winik chep mach ais petiun. Te tule ho winik chabak denario takin. Te yane lajone yosh winik denario takin. Como mabahu iki un stohel, hay un chaibotes bete. Mach ate bayel kushta yotane. Hawan te mach at sobol svech aibote. Pues inish ate benot il yakawale. Labalawil bin yak spas belon hay ans ini. Kalal ochon tal tana mabalaha wak bon hah pokok a. Yans tukel yak spoko belon kok tayale sitsok yak skus belon tas soces hol. Mabala malbon aceite tajol, yans tukel las malbon perfume takok, hayu un yakalbat, te haib smuls leos pisi las chaybiyish, como bayel kush tayo tan te macha chaybot smul yune. Yan te macha skuyo te mayuk tsobo smul chaybote, maba mero kush tayo tan stukel. Chaybilish spisil amul. Tas cuentas chunhelawotan kolematish. Te fariseo hichlayal. Mach a te yashuyun chayel te mulile. Te Jesús, hach ta behel sok te hunapogeletik ta juju pamlum sok ta jujun lugar, sok chaustul ansetik. María Magdalena, ha te lo que sut huke pukuk ta yotane. Juana, Susana, te Juan lastig Herodes kach te spoj beyek yinam inbey te yinam yitzim Felipe hayu un la yotzes ta cárcel te Juane. Tecnopogel yun te Juan Bautista kotialbe bin layil. Tatilum nain layil chamen kerem. Iptula te yalme ba ans te chame. Te kahualtik layil sujeta yo tan te anse. Kerem yakalbat hachan. Ora la subkansba te Jesús la llave te yalte anse. Hok obeya te Jesús te meha te macha yaksmahri belik yashtale o te me aito yane shchi te Juane. Tecnopogelion te Juan Bautista guayala kotstija chel te Jesús ich la yalbey.
Maestro, las ticonot kotiktal tas hok oyel, te mehaa te yashtalate o te meyane, shik ohe. Halbeyay te Juane, te tzosite tike ya yilish kinal, te kosho tike ya shbenikish, bayel yutilik te machatik ya smukulin yotanonike. Bayel ans winiketik lok ik tas leel te Jesús hich halbotik tas lok on bail kopi un. Ay machalok tas lilinel sunuk. Te kalalas liline ay koh ta tibe. Lah ta tsoel ta tekel, hich lah ta bikel bael yuun te hamal mutetike. Ay koh ta baston tikil. Chital, pero ora taki, como mayuk yalel. Ay koh ta yolil chishilel tik, pahal kol tal sok te chishetike, hich tenot yuun. Pero ayan lah koh ta lekilum, kol tal, tsakalah yaksit stukel. Maestro, binutil koem te slok on bail kop la hawale? Te haeshe abilisha naek binutil ay te pasel ta mandar yuun te diose. Yan stukel puro ta slok on bail kop nash ya kalbeyik. Skwenta yuun haibuk bin ya yilta sitik mas nabik skwentai. Hich ice koplal te slok on bail kope. Hatsunubil koem te skop diose. Te kohta tibe has koplal te machatike yaik skop dios, pero ora ya stalta lok esbeel yuun te pukuhe, skwenta yun hichme mawa ya chunika. Te kohta bahton tikile, james koplal te machatik tsel yotan yayai, pero te bahanash ay ta yotanike. Pero te me ay bicho por yash kohta skwenta ike, tik yash cheba yotanik yuna. Te kohta yolil chishtikile, james koplal te machatik, patil ya salotik yuun, sok te yasles kolehalik, sok te yayak otay balumilal, hich tohol yash koh te la yai te skop diose. Yan te kohta lekilume, james koplal te machatik bayel yutzil yotanik, sok te kashel yayak te yotanik te skop diose, spisilora hun yotanik, sok yash chik nahta yatelik. Te macha ya susk ahke mas nuh tamoch sok mas nak ta yet tas wayib pues ya yak tas kah ta hib kahk spisil te bin mukem aye ya yich chik nak te sel te bin tik nak tiklambele ya me yich ak el ta common sitil como spisil te macha tik ayish ta yotane ya mesh abochan yan te macha tik mabayak oh ta yotanike ya mesh pohbo te hayeb ayish ta yotane. Talem tanane sok tawitz inabe yalas koponat. Te machatik ya iskop Dios sok te meshchunik spasel jahnan koyem sokitsnap. Te Jesús och tabarko sok teknopoheletiki un. Solo kotik bael ta hech stil te maresh chiskobralik. Araliakalik tabel bael tabarko ot suayer te Jesuse. Hach ta ishtalanel yuntulan ik te mak. Hach ta ochel ta stil barco te hae kukute mashlai kishu un la hiayik. Maestro, ya me shlahotikish, kolta yaotik shite Simón Pedro. Technopoheletiki un bayel shiwik
pero te Jesús las lamas teste ik hichlayal. Bin la pasik te mayuk unhela wotan yakile. Kohtik talokel tabarco taskinal Gadareno, te snupusita yex basok te esquinal Galilea. Tal tatael yung tulwinik Gadareno te aish ora yochel pukuk tayotane. Tulan agun kotskehan sba taye talyok. Bin awochelon a Jesús nich anate Dios aita chulchane. Awokoluk mame shagut inon shita kop. Bina bihil. Sobolon shi. La yalbe wokol te Jesús te manchuk yashtikono tikbahel ta shahaviune. Las kanik te yashochik tayo tan chitametik. Te chitametik stenten koels baik ta tiha te las hik tiklanik haa. Te kanan chitametik la shiik Lachlo ikta ahnel yuun. הם בורחים! Tulan awonik, lokan liich ak chamel shik. לך מפה! עזוב אותנו! לך מפה! לך מפה! עזוב אותנו! Te winik te las lo ese pukuk tayo tante Jesuse, las kante yakuk shokim baele. Sutan bael tanapuka tahalel te baye yutzil bilas paspatish te Diose. Te Jesús sok technopojele tikyun la hik tiklan bahel kehel bat sok ta hochol kinal tas hechelul lum Betsaida. Te Pedro hichlayal, tikonaish bahel te answiniketik ak abahtukik ta yantik lugaretik ta nopol nash tas mahanel na sok tas lehel swel yuchelik. Abiya eksuel te haishe. Hipna shwo pechwak sok cha kochai aikun kotik shite anse. Te Jesús las tsak te moche, las hach muel si tach ulchan, las kopon Dios yuun. Binasha wutzil kahwal tik Dios ahwalil yuun te chushan balomilal te hat yakawak wutik huel tike. Cham yo tanik yun te answiniketik te la yilik te bin las pas te kahwatike.
Que el baem tascopone Dios ate Jesús, ahí vinas joco vei technopo geletikiune. Machayaskuinik ate answiniketike. Te Pedro hichlayal, pues ayalik te hat Juanat, Eliasat, sok ayayalik te antiguo jalwanejation Dios, te chakusha gematishe. Te haishe machaonate yak awalike. Las hak te Pedro, hat Cristo ati comilotalion te Dios esche. Mame ayuk machasha walbe yai, como yashkash bayeswokol te nichani yakosbatas cuenta answinik. Sok yameshlahta milel, pero tayoshi bak akal yaschakushakshan. How clearly the sky when it's so glowing. Each day an answer seems to the following day. Each night repeats it to the next. Ahí va el machayash tal sokinon. Yachtunat kahual, pero nay la kawon bael tachna yashbah kopon lan hilel macha ay kuun. Me yasutsi taspate machas saco arado. Mash tu no tiun Dios tayalel te pase el tamandar. Te machayash ochta no pujel kune, akas lo que espatoyotan, uhun kakal akas chun la gelta cruz, hich me yashu yastunon a. Como te machayash keshaw kuun sok te kope, haneshich euk tenich anel yakosbatas cuenta answinike. Yameshkeshaw yun euk te kalayashik nahtal sok yuel, yich beye yashtal yutzilal testate, sok ha sok yashtal te chulabate tike. Hamal yakal biesh aili aicha ostul te machatik mato chamenik ati hasta yorail yashashta pasaw tamandarte diose. From its Patil te Jesús mobael tawich tas copone Dios, schok te Pedro, Santiago, sok Juan. Yak tas copone Dios a katpuh te sitielau. Sok shlipet sakal ba tiskus pake. Chiknach che winiketik yakalik tak opsok te Jesús, Moisés sok Elías. Shlipet anabulik tas balik, yak yalbilik te bin lajelil yashkot ya ta Jerusalén te Jesúse. Alalia kalikish tabahel la hilik te che winiketik kopok te Pedro, maestro, halek liu kesh ayinotikishi. Yahpaskotik oshe yashna, hunaguun, hunyun Moisés, sok hunyun Elías, shi. Technopogeletik shiwikyun, la hiayik chiknach kop ta chulchan. Hachnichan ini te kush ta kotane, aibeya mawayik skop. Kalalkoik bail tawits ay tul winik kichlayal.
Maestro awokoluk ilbon awil technichan pues iphtula. Tecnopojaletica uun te aguxlo es bonik tayo tan te pukuje pero maba hu unix lo es el shi. Mama te ayush chun hela wotanik te ayesh tabaro milal ta ora ini. Chopo la wotanik. Khaib shank al ya hokinesh sok ya kuch biyesh te binotil ayeshe. Ik bontal kil hiche te anichane. Specific shivyo tanekion tek ala la kilve kiutsil yuel te diose. Koponot yung tul no pogel. Aquatic noptics copon el Dios, hitch te binut el te Juane. Tatik Dios te aeta chulshan akata ich el amok achul bihil kohtu kishorail te chumbiela mandar aka ich paseli tabalu milal binyas kanawotan hitch te binut el yaka pasta chulshan. Abot kotik mehuel kotik yotik pas botik me perdonio mul kotik kani me hitch ya pas betik perdon te machatik aisbetik sok mame shawak yalo kotik sok kolta yaotik te machuk yastalotik te murile chianik metas opon el teriose. Yakia ibel no te suanek te kalaliak ta behel ay. Kanaik hitch meyash abotesh leaik hitch beyataik taleel a kopohanik hitch meyasham botesh a como spisil te macha aibin yas kanike yamesh abotik sok spisil te machatik yas leik te diose yamesh taik talehel sok spisil machatik yas kopohik yamesh hambotik te meyas kanin bat swe wahte awal nichane tombal yaka wakbey te me chaye chambal yaka wakbey te me tomote tsekwal yaka wakbey te me yana ek yak biele kilmah tanil te chopo la wotanike hauk tobal hichia te tatik te aita chushane mabal haok ye yak be te chul espiritu te machatik yashk ambotione mame haok shbahta wotanik snaulanel binot il yashkusha heshta balumilal sok te binot il yakamuka bak etalik hatulas koblate kushli halik maha ok te awelike sok hatulas koblate binot il kushul te bak etalike maha ok te ko apak ike hamesha wilik binot il kushatik te hohetik te mabaya yayik awal sok aho pero Dios yesh akot sue el yun mabal kashich ak ushulik tayo tan Dios te binot il te hamal mutetike ayebuk yakawak puersa yakanatu te saba pero mashu te me mashu un spase de bin pekes koblale bistukish ahiche te bin yashbahta wo tan snaulanele hamesh wilik binot il yashkol te hamal nichimetike mash ateh más les kuik, aunque helawem yutisku spak te mukul ahwal el salamón. Pero más tahit yutzil te binot il te nichime. Bin yuun te wokol yashuna wotanike. Te mehich smukush un hela wotanik te binot il pisbak mostaza. Yashua wonix pasel tamandar haisi como roteini. Bulalok elaba. Bahans unaba tamar te me yabotike hishnish yeshchun spasel a
Tal vez las noches te no pogeletik yun te Jesús. Fuerza me hay hinawetik, pero acá me giswokol te macha yasimbe yo tante yane. Halek ti yakokich chukbe yel cha tasnuk, ti ayich chohel ochel tamar. Te pasa el tamandar yun te diose binu til koyem, sok binyah pasok. Pues ich koyem minutil isbak mostaza. De la sunta yawis sunuk turwinik koltal muk ohta lokel hich tal te hamal mutetike las pas tiglas pechech tas kap. Te fariseo etik ti hawanik ta kok binyun ya kahokinik ta wel uchel te kampatanetik sok te hmula wiletike. Te machatik mabayak ta chamele bistuk yung poshtaiwane. Hana shisleh poshtaiwane te machatik yak ta chamele. Ala kaitik te pasa el tamandar yun te dioses chi te kereme. Mami shiwesh como te atatik chapalion binutil ha wawilesh kohte bantiyak ta pasaw tamandar. Chontik lana te bin aya wunike soba kole halik ta chushan te mayuk bin ora yashlaje te banti mashu yash och elek sok te banti maba yash hoch obe. Como te banti aya kole halike fuerza te aya wotanika. Ay te ay tul ants a te swashak la june balish ha bils ha chel ta uts en el yun a te pukuje. Ich la yalbei te Jesuse. Nan libre aya tishiun te chamele. Cham yo tanik yun te ants winiketik te la yilik te bink ota pasele, sok te binuti la yal wigo con Dios te anse. Ay tul fariseo hich la yal, wakeb kakala tel te yashu yashtal awak abaik ta lekuk te sel, ma ta yora ilu kush o tan shi. Chevalotana ta pisilik mabaleku katil bael ta ucha awakashik aburroik ta yora el kush otan. Hashenish ahiche haihtul ants tsumbal Abraham ini te ayesh washake habil chuk bilyu te Satanas mabaleku kshu ya yich kol ta yel ta yora el kush otan euk. Turk chomba helich la yal. Maestro, telekata winikile, bin lek yahpas, yun hich yashu yahtah kush lehal svah telkinal a. Maik mach electa winikil ha nashte diose, anao binya ya te mandariletik te mameshawai antsiwe, milau elek leau takrop, sokich ameta muk te ameatat te shiskoplale. Tashak te winike, tahtutil total, chun expisil. Pero hay viñas pasat falta, chona giles pisibitik ayaun, que enviate pobre tik, hichme aya colejal yashkota chushan, so que me está la tunon. Hich la yal te winike, pero te hot kotke kulehot kotikshi. Hich tibinot il mashuta solte selta yoka goja te cameo. Hanish hich wokolesh ochta banti yakta pasauta mandar Dios, te machatik kulejetike. La yal te yan comerciante, mach animatik an koluk ashi. Manish ayik bin Yeshua wunika, te dioses pisil Yeshuyun. Ay mach alas hokoi, bantigon ay te pasa el tamandarion te dioses chi. Mayuk sanya yashikna ta ilel, la ilawil ya yishe, bahan ilawil te yishe, mayuk machek an yutat. Si yakish ta pasau ta mandar, te dios ta wolilik. Ya me está Yorael te aguatenikuk ya kushkotish Yorael te ashtal te nichalil ya cosbatas cuenta te answiniketike.
Hitch tibinut ich lip luhets anabul sanse walta yetal chulshan, khanish hitch yashchik nahtalel tenich anile. Fuerza nail yashkash bayes wokolta uts inel sokma bayash ichota cuenta y un temach tikusha tikta ora ini. Te Jesús ich layal. Yashlah te chulshane te balumilale, pero más las oplan ni hunuktil destukel te viene yal te mandale letike. Sobo halwane tik yun dios sok mukolaho letik yo tan la yilik sok yayayik, pero maba la yilik sok ma la yayik. Tulwinik ich layal. Biña shu pas, pero te Jesús ich layal bey. Pishi te mandale letike. Kush lakme shawai ta wo tan te kahwal dik diose, ta spisi la wo tan, a chuhlel, a wip, sok a pihil, sok kush lakme shawai te amohlol ta cristiano ileschi. Macha te molol ta cristiano le. Las hak te Jesús. Ay tulwini hasta Jerusalén ko bael ta Jericho. Tabet sakot yun eleketik po bot pa spisis biluk lakta echen te sel hilel. Ko bael tu sacerdote kalalahil te teipuhol ate winike toch solel. Hanishich ko bael tu levita kalalahil toch solel bael. Pero ay tu samaritano winik no portal la yil las nabe yobolis ba. Las postas de yechenta aceite soctavino, las potsbei. Las motes das burro la yik pahel tawai balna teik oskanantai a. Tayank akalil las locas chep denario takin la yak uhilete mach suenta NG. Kustai bon metech echene temek ashich la hawun te bitit la kavatishile yamek tohbat chi. Te Jesús las joko veite tuta achishe. Tayosh tulul mach ushu Taiwan. Hate mache kushulta yotune. Hich besha pas ek. Akataluk ta tohol te alaletike, mamesha komik, como hame yawil yeshko te bantiyak ta pasau ta mandarte diose. Hamalya kalvies pisil machatik mahichuk yo tanta chunel pasel ta mandar yun dios te vinot yo tante alale, mameshu yesh och te bantiyak ta pasau ta mandarte diose. Te mach ella ich ta cuenta, hon me la ich on ta cuenta bi, te mach a hon ya ich on ta cuenta, hame ya ich ta cuenta, te mach a lastiko nun tale. Alanopolia shkotish ta Jericoa te Jesuse, ay tul sosit hukul ta tibe. Kalalahia i te yak ta solel ipal ans winiketike, las hok hoy bins cuenta hil. Albo te ha yak tak ashel te a te Jesús talem ta Nazaret. Te sosit hich layal Jesús, Jesús kushul tayawon shi. Te Jesús ich layal. Pinya kanyah pasbat. Las hate tzosite, yahkante yakuka jambon texite shi. Hamuk te asite, tas cuentas chunne la wotan kolematish. Te tzosite la hialu wokol te diose, yakilish kinal shi. השבח לאלוהים. Te calalba ta Jerusalén te Jesús yak ta beh ihu teswanek bahel ta juju pam lum sok ta jujun lugar. Te lume las chunik te ha yahwalik sok ha maestro yunik. Ta Jericó aik tul kampatan saqueos vigil.
Yo tanuk yayil te Jesús, pero bael ans winiketik, hayun mohtate tayilel te Jesuse. Te Jesús la sachmuel sit la yil, patil hich la yal. Saqueo la cuantal yunteash koyon tanayotik. בביתי? אדוני? Chamio tan yun hich la yal. Tachna shchi. Te saqueo hich la yal bey te kahwaltike. Kahwal, ya mejpasish ta olil te hbiluke. Yak even beish pobre tik, sokte me ay machach lolo beyex takine, chane vueltas poliak sutes beischi. Chami otaniki un, wokola chunik. De Jesús ichlayal. Taora ini julish kolel da cuenta tasunalana como ya snichanat eukte abrame. Como tenich ania cosa tas cuenta ans winiketike ha talems level sox kolta yel te machatik chayemike. Yashmo tikish bael ta Jerusalén, yashkotish ta pasel te tsiwa vigilel ta sun te halwanejetik, te yashkotas cuenta tenich anile. Pues ya shako das kabial numetik ya yich labanel, ya yich utsenel, so que yich tu batayel, tembelax más belike, ya mesmilik. Pero tayoshebak al slahel a, ya shakusha shantal. Aunque snaoch te yashlach tas cuenta te hmula uletike, mo bael ta Jerusalén. Bael yutzelio taniki un, hich la yalik te ha ahwalel yunik. Pero hay fariseo etix hokinek te ipal answiniketik kopohtu. Maestro, coma technopoheletika une. Tembe yashke chahik takop, haya shachik takop te tonitike. Alalko tanopol Jerusalén la yil tanamal la hyoketay patil hichlayal. Ayuk binot ilyakanaik te haish te akal halbis koplal ta wenta te taleshish ta akbiela wutzilalike. Pero binot ilkananaik como makbila sitik, ya me está yorael te yashtalesh ta hoita il yuna kontroik, kashil me yakawichik mukel yuun. Yama wichik tuts anel, sok lajinel, sok temachas nainejate, ni hunuk meton kahal yashiltas bayanton, como mabalahanaik bin ora talesh te koshtael yuun te diose. Techul templo ta Jerusalén hichko te binut id lugar yuun chombajel, mambajel, te skoblal hanash lugar yuun skoponel te diose.
Tejnae yunte allí chalve wokol ate diose, it's ibabil, pero soban baish elek etik magu nik shis kobralik yunte Jesuse. הרי כתוב, ביתי בית תפילה יהיה, אך אתם הפכתם אותו למערת פריצים. השומרים! הביאו את השומרים! Pero temukul sacerdote etik sok te escribano etik sok te principal etik yun te lume, yak chapan belik binya yuties milik yun te Jesuse. אל תשתתה, הרי כל העם נצמדים אליו, כדי לשמוע אותו. ורואים בו מלך? Maba wet yunik binya yutik como spisil te swinkele lume, junio tanik lamalik tayai beyel te binya yalbel te Jesuse. אולי הצדק איתו. אבל ננסה את האיש הזה. Jesús aita templo la yil tul meba ans yak yakbel chep centavo. Te Jesús ich la yal. Hamaya kalbiyesh Jaime ba antsine temayik bin ayune kashich la koimat binot ilayak te yantike. Jaime ba antsine te binot ilmayik bin ayune halayak vesmatan Dios te miskoblal yasman suel ay. Hay sacerdote tik sok maestro tik yun mandaril ich la yalik. Halakay tik bin awate la wicho sok mach la yakbat. Ay bin yahok obeyesh ek halakay tik nail te Juan mach akbot yatil yuun Dios bal owinik. Hats ko veis baik binya shuya kaltik. Te me ha abotich ya tel yun te Dios ta chulchane. Te me yakutike. Bin yun ma la hachuni kishaiche yami yutotik. Te me abot ya tel yun winik. Te me yakutike. Yamish chohotik ta ton yun spisil te hlumaltike. Pues magna kotik binutil ay. Te Jesús ich layal. Haneshichon ek mashkal besh bantikich o katel das pasel spisil biyak pastik lambel. Te Jesús kopoktas lo kombail kop. Ay tulwinik las tsun tsusu layak hileta kanantail yuun mahan kinaletik bahta namal. Kala lasta yorail hashta site tsusube lastikon talef tul abat yuun tas kambeyel te site. Te mahan kinaletike bueno las mahik bajel mayuk bin layak beyik bael. Te yahwale lastikon tashan yan yabat pero hane shich las pas beyik. Lastikon tashan yan yabat yoshe balisha las chohik lok el tafuera. Hayu on la yalte yahwale, bin yah pasish ahiche, hale kaya tiko nish bahel te nich ante bayel kushta kotane, te kala yayilike, yawan yich bonik ta mux tukel, chi, pero te kala ilo te snich anyo on te mahan kinaletike hich la yalbes bahik. Haish te macha yahwal yashkoh te kinale, laik lahmitix cuenta yun hotik yakuntaitik, te skinale shchik tas chahpan beyel skoplal. Las sakik lok el tas pats korralil te tsusubile teik otsmilik a. Bin yashulik tapas biel yu on te yahwale, yashus lahin. Yantikish mach yayak beis cuenta in a. Bin yas ayayal te bin tsibabil tasun diose. Te ton lash ay kilel te pas na etik skoplal, hamero yichu ib kohtish te shuk na te shchie. Spisi mach atig yashal tas bate tonya kale wuyul tix baketal yashkot sok te mach yashtenot yune huch tik yashil. Maestro, hnao kotik te tok yashkopohat sok yashpihu teswanate. Sok yakawak tanopel binu til yaskanch unel tamelel te diose. Lekwal te miyakabe patan kotik te mukula Jualil César.
Akwonkil te takine. Machas lo comba kawili kini. Pues te viño un César akriaik. Sok te viño un Dios akriaik ek. Lastayo rail tek in Pascua te yasweik pan te mawayich och levadurae. Te Jesús lasti combael te Pedro so Juan hich la yalbei. Bahanik chapanaik te viña huetik yun in Pascua. Kalalagyo tanta el te Jesús hich la yal. Se el kotaña hokin este wel yung in Pascua te vinot il mato bakashim hokole. Jamal ya kalbiyesh, mawa ya hueish ha totem las tayo rail es pasawanta mandarte Diose. Te Jesús las sac de taza la yalwe wokol Dios yun. Ich biluka tamu kahwal ahwalil yung chulshan balumilal. Te haya kawak si tenuk te awal tsunubile hichuk. Ila melbe aba apisilik. Hamalya kalviesh mabaya kuchish. Hato te melastayo reish oshta pasau tamandarte Diose. Pati las sac de waje la yalwe wokol Dios yun hich la yal. Ich biluka tamu kahwal ahwalil yun chulshan balumilal. Te haya kawak te wah tabalumilale. Hahbak etal koem ini, tiakak talahel ta cuenta ik. Hichmesa pasix cuenta nauhiba la unik. Hay tasa ini senyas chichel, yun hich chapal yashkot atekop yachila yich chapel yun te Diose. Lihok tawe el te machiya kon takabale. Tenichenir yakosbatas cuenta answinike fuerza yashlah, pero akamigilsba te machiyash akwan takabale. Ich teknopogelitik talek ashela atskokobes baik. Machas cuenta ati ashaka wantak abales chik. Te Jesús pihu teswan. Te macha mu koeme, pekelme akayaksba. Te macha yash pasawan tamandar, hichme akaspisba te binotil abate. Macha yakawaya te mu koeme, jabal te macha yashuka tawe el tamesa, mao jabal te macha yaksba ta abatinele. Mabal haok te macha yashuka tawe el tamesa, te hone, hich koemon ta walelik te binotil macha yakosba ta abatinele. Te haeshe pahala kishti kontra inel. Hayu un yakak viesh awatrik tapasa utamandar, hich te binotil la yakbukatel tapasa utamandar tehtate. Yame shwesh uch esta mesa sok yame kak shuka esta pasa utamandar taslacha ye balum Israel. Mayukak auta kabal chite Pedro. Simon na ame te binot ilas kanishish de Satanas, yun yotan saish hich te binot ilia ich sael de trigoe. Pero las copomatis Dios te manchuk yeshchaish unhela wotan te jate, te melasute shana wotan, akviyashan mesmukul yotan te yantik awermanoe. Kahual ya hokinat aunque yashba ta chukel ta milel shi. Yotik matos ok muta yakamu konta wotan oshe vuelta.
Te Jesús las hokoy. Te kalalatico nesh bael ta bele, mabalah ka yesh awich bael a bolsaik, a chohak iksoka tepik. Ay babilas pases falta. Te mach amayux machite ak aschon sots ak asman hunuka. Como yameshkota pasel, te lahich hasta yesok mula wiletik tischie. Kahual liaiche puñalischi. Tik abi, Sobok subaik de Sanedrin, das chapel viña yutik de Jesuse. Ot Satanás da yo tante Judas Iscariote, te has lachai tulul a technopogeletike, batskopon te mukul sacerdote tik, sok te tsobawetik yung kanan templo, las chap viña yut ya vei das kap de Jesuse. De Jesús corto oliva el tik te y las copon Dios a, patil hichlayal. kopo naik Dios cuente yo mame vayashiale esta mulila. De Judas Iscariote las chonta lajonem chawinik ta se plata. De Jesús na ojish te yashlach tas cuenta te mulile, ich las copon Dios. Tat, adik minutil mawakawak otuk ta cuenta, te woko ligele. Pero mabahao que pas te viñas ante cotante jone. Jame akak otuk ta pasel te vias canta wotante jate. Ora chiknach tul chulabat talya beyip. Teschike puruch ich shtulahan chay kohel talun. Alalba tabanti ay technopogele yune guayala kotsta hich layal. Binyu un guayalesh, hachanik, kopo naik Dios cuente yun hichme mawaka taik suhel tamulila. De Jesús hichlayal. Ta uhtsu yel balya kawak ta kabal tenich anil yak osbatas cuenta answinike. Kahualia cabe tik puñalek. Tulk no pogelas boj veis guay chiquintes muchacho tesmukul sacerdote. De Jesús hichlayal. Te yuk ama shawai bikish. De Jesús les la peishantes chiquine. De Jesús hichlayal. Elek ombal te chapalesh talta machitik sokateik. Juhunk akala hokinesh ta templo, pero mabalat sakoniktea. Yo tik las taish yorail ti yashua unik sok te machas cuenta inehti yik alkinale. Texto awetik ta templo las kanik de yakuk sakik sok yakuk kanantayik de Jesuse. Technopogele tike pukik ta anel ta yik alkinal. Te soldado etik la yik ikbael ta patio te las labanik a.
Te Jesús ha ahuali un judío etik chic. Te Pedro hukahtak atimal sokiantik, pero ilo tiun tul abad hich layal. Hawinik inis hox basokshi. Te Pedro las muktayotan, mahna vesbashi. Te soldado etik las lavanik de Jesús. Aiftul winik nabots un te Pedro, ha tamorla la basokshi. La sutes te Pedro, pero maha okon. Hun ora tapatil ayan layal, melelha sox basok, melel Galileo shi. Pero Pedro las sutes, magna te viña kawaleshi. Te Pedro hulta yo tan te bin halvo tiun te kahwaltike, te matos ok muta, te oshe me vuelta ya kamu konta wotane, te chiskoblale. Kahwal pason perdón, yahmel kotan, anao te kushata kotane shi. Pedro la yalve wokol tas tohol Dios te agukcha pasbot perdón yun te las kashuntai te kope sok te las tas multas tohole hich aibochan skop yun te Diose como la yok etaisba sok las melio tan yun te las na te malekuk te bin las pastiklantas tohol te Diose. Te soldado de tik las chalabanik shanti Jesús. Na kaitik macha las mahat. Na kaitik macha yashbas mahat. Aichtul escribano hich layal. Tek kanaba, y kaik bael tas tohol te tsoble heshi. Las sobs baik te anciano etik, tayich el takop te Jesús. Tul sacerdote Anas Vigil. Haat balte Mesías Satia Yali Keshchi. Jesús Layal. Aunque yakal riyesh ma kachunik. Te ayuk bin yahok riyeshe ma vaya hat bonik. Pero yo tik te nich anile yashkohu kahuk taswayas kab Dios te baye yuele. Temukul sacerdote Ichelayal. Hichun ha tesnich anate Diose? Ho onish a. Hich ha chialik. Ho tik nish la kai tik te bin layale. Te Caifás ich layal. Ika ikbael tas tohol Pilatos chi.
La ikbael tas tohol Pilato sok tas tohol te gobernador tikiun Roma, te haik te yashakawanik talahel ta cruce. Te Pilato hichlayal, viña kakani kai buen sab inishi. Hichlayalik, hay winik ini yaks himbels koblal te hlumal kotike shik. Mayuk smul achtahbe ya winik ini shi. Tabe kotik smul como yalsba teha te Cristo sok teha te mukul ahwalile. Te Pilato las joko te Jesús, melel bal teha te mukul ahwalila tiun te judio etike la hiut. Hichnish te minut ilya kawal bele. Te sacerdote tikich la yalik. Pilato la yal. Galilea. Galileo winik. Te mehiche. Akashchapan te ahwalil Herodes te leaita Jerusalén. Ika ikbaltas tohol Herodes. Se el yotan yun te Herodes te kalalahil besi te Jesús yun yotanu yash abotil seña yuel. Mache ka kuya baa. Mache tik ati ka kuita no pohe lagune. Ya yalik te ka pas chap atililetik. Pason kil hunukshi. Pero ma balas hak. Te kai fasich layal, yaks himbel te lume komias kuisba ta ahwalil. Hay winik ini ahwalil. Mukul ahwalil layak tamahel. Ika ikbael tas tohol Pilato shite Herodese. Te kalalak hichbel ta copa hichlayal te Pilato. Te winik la tek ambonik ta tohole mayuk smul yuns cuenta la gel. Y acabe castigo patillas colta y bahel. Chite Pilato. Pero ya na Pilato te aita cuentas colta el tul winik ta yora el kin. Colta botik te barra baseshi. Te swinkilel te lume hich la yalik. Milata cruz chik taspisilik. Te Pilato la yak tamahel te Jesús, pero más que chahik ta au te lume, Milata cruz chik spisilik. Los cop te Pilato te hich ak ayich pas beyel te Jesús te binu tiliax cambelike,
Halas koltai bahel te macha ochem ta cárcel yuns hachkop sok yuns milau. Te las cambix kolta yele. Hala llave entregar tas kabik de Jesús. Te soldado etic las pasta mandar tul winik Simón Svihil Sirene teslumal te yasketchevaels cruz de Jesús. שמעון מקירניה. בוא איתי. Sobol sminkere lun un bilik bahel yun, sok ait sobol an setik yak yok etabelik de Jesús. Tul an sich layal, yakok etabelat kotik kahwal, uchan ini shi. Jesús layal. Iyan silel Jerusalén, maho konsha wok etayonik, hamesha wok etaya baek sok awala nichanik. Te siashal tok oyem te tee, Hauk balish ahiche te kadal takin ish ay.
שחררו חבלים! Jesús ichlayal. Tat pas via perdón, yurma vaya snaik te biyak spas pelike. Te anas las lavante Jesús, las colta lan yantik, akas colta es bakiltik ekshil. שיושיע את עצמו. Hachik ta laban wanek te lume, te mehanish a te Cristo, te tzahbeli un te Diose, kohantal ta cruz kiltik, aka kiltik chap a telil, shik tas labane. Te Jesús hipil ta yohli chep mula wiletik, hich te binutil yaloh te halwanehetik yu un te Diose. אין זה אלא בגד מלכות? בואו לא נריב! הבה נאמר עליו! הזורק קובייה מוצלחת Te soldado de tek las salsbaik ta yilel, macha yashko tas cuenta te sku te Jesús. La hiabik letrero tas hols crucil, ha temukul ahwalil yun judío etike shi. Hich la yalik talaban wanek te soldado etik. Temeha temukul ahwalilat yun te judío etik. Kolta ya bakiltik nahyutik. Kopoh tul te machapahal hipil ta cruzuke, te meha te Cristo ate, kolta ya bakiltik, so kolta ya wot kotik ek shita utav. Pero como tiun te yane, yumbal mabe kashi te diose, te machapahal ya kotik ta lajel soke, Patilas coponte Jesús. Na won metek alalias tayorail yesh talat tapasauta mandare la yut. Jamal ya kalbat, hok batik ta utzilal yotik. Olil kahkala, ikub kinal tas pamal balu milal, yalel kalal ta osheb ora subtel kahka.
Hatz ta olil te pak salvil ta olil a te templo. Tulan agun te Jesuse hichlayal. Tat, ya kaba ta kab te chureleschi. בידך, הפקיד, רוחי. Calalajil te capitán soldado te vincota pasele. Meleni matia te tohta winikil te machalahishe chiyun. Te José talem ta Arimatea, aya telta Sanendrin, maichuk yo tan te vincotish ta pasele, hayu un ba tas tohol Pilato, tas canel te sbak etal te Jesús, yun yasmuk como tibilish a. Te ansetik te las hokinik Jesús te Galilea, batilik banti yayich mukel te Jesuse, sokteay a te José. Alal ilotik yun te José hichlayalik. Pasbotik perdón yun ko tanya kilkotik banti yak awak beites ba etal te kahwaleshik. Lek te taleshe, pero las taish yorail te kusho taneshi. Kalal sutik bael, kotschah panik bin sumet yik skoblal yayatintes beiks ba etal a te Jesuse. Las kusho tanik te tayorail kusho tane. Buen sab tas bajak ali semana te ansetik batilik shan te mukenale. Yichuhik bahel te bin sumet yik las chahpanike. Lo que misha kotstai te ton makar hilel stil ahe. Kalal ochik bahel ma bataish atis bak etal te kahwalti Jesuse. Ya kalik na etel a te bin koem ta pase la hilike, shtek luket kohel ta tselik che winiketik shlipet sakal skus pa ik. Ich la yal te chula bate. Binyun ya kaleh belik ta yawil chamen winiketik te macha kushulishe, melel cha kusha gemish, hashan naik te bin la yal viesh ta Galilea, te fuerza yasha kotas kab humula wiletik sogyame shmilota cruz te nich anil ya usbatas cuenta ans winiketik pero te yoshebal kahak alia mescha kushach te shie kalal sutik te yelel te mukenal kotial beyek te buluch turk no pogeletik soxpisil te yantik te bin yachil kotish ta pasele Chiknach tak tohol kotik che winiketik sok saks kus pak ik hich te binutil anabul kahkal hich la yalbot kotik binun yak alebel ta yawil chamen winik te macha kushilishe shi pero ma bachun bote skopike kui botik ta hovil kop te bin kotialike Te Pedro animal batiel te mukenale.
Te Jesús la yak svata ilel tas tohol te chev knopo geletike. Kalala hilik, bayel yutzilio tanik la yalveyik te yantik knopo geletike. Mele val te chakusha gemish te kahwaltike. Tek lujet koel te kahwaltike. Tal mukotes biesh kinal awayik. Binyun yakeshta shiwel, sok binyun te tsobol binha chana tawotanike. Ilbona wil ka, ilbona wil kok, hichme anaik ate jone, sakawona wayik, ila wonik talek, como te chule la le mayux bak etal, sok mayux bakel stukel. Yante jone, ay bak etal, sok ay bakel. Hichnish la kalbi yesh ate persat sakal yesh kota pasel te bin chiskoplatz y obilta sun Moisés, sota sun halwane etik yun te diose. Sok te salmo etik, sok te nail yesh hash ta halel ta Jerusalén, patil, ta yantik nación etik, te ak asutes yotan yun smul te ans winik etik, skwenta yun hichme, yesh chaybot smulik yun a. Sokha esh testigo esh un spisil te bintik oem ta pasele. Yamehtikun beyesh tal, te bin yalo yayak beyesh tehtate. Pero jun awotanik ainanik meli ita Jerusalén, hato te me akbotesh talel, te chul espíritu te yashkohtal ta chul shane. Te Jesús la yik lok el ta Jerusalén te knopo geletike, batzok talum Betania, la satska la yak tiklambe hilel bendición, yak bel bendición a, hach bahel ta yolilik, ikot moel ta chulchan. Tukel ay kuel abotonish cuenta en spisibitik ay ta chulshan sok tabalo milal. Hayu un banik abia ex no cristianetik spisil tah chaplum binutil yashuyas ochik tah no pojel kuun sok aktik lambi ekich hatas cuenta te tatile ni chanil sok te chul espíritu ak bi ex na bi yut ya chumbonik spisil te mandar las calviesh te hone hokinehesh meta spisil ora yalel kalal taslahel balumilal. Te kahwaltike, ta yoshebal kahkal cha kushach, hochol hilel te smuken al chen, yotik ha hwalil sokha ha kushlehal kuntik. Te kahwaltike hich layal, hoya ka kushlehal sok cha kushahel, ha te mach yeshchunonike aunque yeshcham, pero yeshcha kushach. Aish no pol chamil ha bil te kushach lokel tamuken al chen te kahwaltike, yo ti kushul, sok ich bil tamuk, yun spisil ta tul cristiano etik ta bahlumila. Aunque bayen mach etik ais pihilik yashlahik, yans tukel te kahwaltike stalel kushul sok mayuk mach ayashpahot yun tukel. Te kahwaltike kushul, sok maik mach yasna binutil ay tes kushlehale. Kalaltal tabahlu milal te kahwaltik las mahan tula chish Maria te mato tahbiluk tawinike. Kalalmuku las pas bayel ta chap seña eletik sok chap a teliletik. La yal te skobdiose, la yak ta ilel yutzil yotan, la yak ta ilel skushul yotan, las pas perdón sokich chikna te yach il kush lejale, wukoyal te diose te las le te binutil chikna te kolele. No poliash lok ish chamil ha bil te las ti kontal te hip tuls nichan te Dios tatile, ha te Jesucristo te la yak sva ta mil bils matan Dios tas cuenta te ans winike tik ta nameye,
sokta cuenta ek. Te kalalcha kushach te Jesusech chah pink ta pasel a. Ta yoshe balk als la gel a. Te mayuk banti hich kohem ta pasel ta nailal sokta patilal. Te cha kushach te Jesuse. Te kahwaltik te kalal ayin kushach lach sokcha kushach. Yayak tan nael te melenish a te has nich ante Diose te Jesuse. Te kolta wanech yun te answiniketike. Te Cristo te kushulio tike, yas kanyash och ta kushlejal, yas pasbat perdonium spisil amul, hicha katah te yach ila kushlejal, sbahtel kinal yaba te kahwal tike. Ay bea wa yik te skope, laik ta tohol te jaebesh ayawokolik sok te ayesh ta ihkatzihel, hoon me yakabiesh akushawo tanik, Shita Mateo, capítulo 11, versículo 28. La yal te Jesuse, hoon te be koemone, te smerelil kopone, sok te kushle jalone, maik mach yeshu yashko te tabante ay te te me maho contas cuenta Shi. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Como te mulile yayakotik talajel stukel, yan te diose, mastantik yayabotik kuslejaltik sbahtel kinal, tas cuenta te kahualte Cristo Jesús, Romanos 6, 23. Kalalach ta cruz te kahualtike, las tohbat amul, yo tik yakik belat. Ila wil tek elonish ta ti nail, ya kontak op, te mach ya ibon te kope, te mias jambon te ti naile, yash ochon teia, yame jokin tagu el, sok yame jokinon tagu el ek, shi tayalel taslok omba el kop de Jesús ta Apocalipsis 3:20. Scuento un yashko tago tan te scushulio tan sok te perdon ya yak bate diose, akash chunela wotan. Hichun yameskehan sbaik tas tohol Jesús pisil machetik ayik ta chulchan, sox pisil machetik ayik ta bahlu milal, sox pisil machetik ayik ta yetal bahlu milal, sox yameyalik ta jamal te ha kahwatik stukel te Jesucristoe, ich me bayel yutzil yashkots koblal te tatik Dios yune. Tememelel te la sute si shawotane, la wich ish cuente in el yuun, sok alnich anatish yuun, sok la wich ish te kushlejal sbahtel kinale. Hame akachtohan sitik a te ta Jesuse, te ha lachyak ta ilel binutil ay ta chunel te diose, sok hats akal huyun chunel te diose. Tas cuenta binutil asna te bayel yutzil yotan yashko ta patil yune, las loques bahta yotan, las yaks bahta la gelta cruz, maix koblal kohta yotan tek eshlal tesele, patil kohtsukans bahta swales kab de Dios tabanti hukul ta pasau ta mandare. Maik bin ora ya yikitayat, schokinehat mes pisil ora, yalel kalal tas la gel bahna milal shite kahwaltike.